Dom mojej matky od Sherry Franky. Skutočný príbeh, ktorý obletiel celý svet. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door. He's got duct taped around each ankle. He's obviously covered in wounds. Známa americká youtuberka a vlogerka Ruby Franky bola v roku 2023 zatknutá a obvinená z fyzického a psychického týrania svojich detí. Ruby Franky is being held without bail on 6 counts of felony child abuse. Ich životy sledovalo vyše 2,5 milióna ľudí. Na ich spoločnom YouTube kanáli 8 Passengers vyzerali ako dokonalá a šťastná rodina. Zdieľali tam videá z každodenného života, rády na správnu výchovu, recepty, no realita bola o mnoho desivejšia, než si mnohí dokázali predstaviť. We're gonna cut that out. You get down and you be quiet. My bedroom was taken away for 7 months, and then you give it back like a couple weeks ago. Chad didn't get any room. He didn't get anything. He was sleeping on the floor in the family room. That was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. Like, Ruby was really physical, like, you know, whether it was like a slap to the lip or a slap to the cheek. I gave Julie a tongue lashing. Just use your imagination. It was bad. I do get to decide what comes into my home. Najstaršia dcéra Sherry Franky teraz prichádza s knihou Dom mojej matky, v ktorej opisuje skutočné udalosti. To, čo sa dialo mimo kamier, opisuje roky mlčania, kontroly a krutosti z rúk vlastnej matky Ruby Franky. Dom mojej matky nie sú obyčajné memoáre. Je to príbeh o prežití, o osobnom raste, o pravde a o odvahe prehovoriť. Knižka vychádza už tento september a viac informácií sa dozviete na slovtatran.sk.